Hello guys, it's Harry Dream Chaser here, and if you're looking at my surroundings at this current stage, let me just see if I can give you guys. Yeah, if you're looking on the path that I'm walking on now, and it might seem familiar to you, and this is where I'm going to switch over to Afrikaans and then back to English again. Paar jaar terug het ek actually baie na die kerk gekom en een keer het my niggie actually kom trou hierso by NG Gemeente Heidekoppie, gemeente by die Oop Deure. Maar die rede kom ek vandag hier is, ek wil kyk of ek nou redelik naby aan die saal kan kom. Ja, die rede kom ek nou vandag daarin gaan, dit is vandag die Cape Town Toy and Hobby Collector Fair en julle weet, ek doen meeste van my collectible video's in Engels, maar ek het gedink, jy weet, vandag kom ons change hom so 'n bietjie op en of verander hom so 'n bietjie op en ek doen hom in Afrikaans, so for my overseas viewers that might see this video, Afrikaans is closer to like Dutch or something, but I will at parts or at times where I can switch over back to English and it's easier for you guys to understand. So let's go inside. Let's see what this madness of the collector world is. No, not madness. Let's see what this whimsical world and this Cape Town Toy and Collector and Hobby Fair is about. So check julle aan die binnekant. And until later, Harry Dream Chaser. Hallo Richard, jy sien seker langs wie ek staan hierso. Ja, kan jy nou glo nie, by die Cape Town Toy and Hobby Fair loop ek nou vir Charles raak en ja, ek weet nie, hy lyk vir my nou baie cool dude en het jy geweet, voordat jy 'n magician geword het, of rondom die tyd dat jy begin het om 'n magician te word, was hy actually bekend geweest as die Cash Crusader. En ek was jou beste, jou gunsteling magician. Jy weet, as Wolfgang hierdie video sien, jy sien, dan gaan Toch, ek was die favorite magician. Nee, maar kyk, voor jy en Regard in die prentjie gekom het, was dit Wolfgang geweest en hy het 'n TV-show gehad. Maar ek is voor Wolfgang, kyk hoe grys my hare. Maar anyways, Regard, cheers man. Ladies and gentlemen, Harry Dream Chaser here, and I'm here with one of the very first people that gave me permission to film him and his table here at the Cape Town Toy, Hobby and Collectibles Fair on 4 July 2026, which is today. So, Charles, thank you for the opportunity to allow me to film you. And how did you get into the board game show or board game, pardon the pun? Yeah, so, and do you have a favorite game here? So, that's a touchy one, favorite game. So actually, quite interesting. Yes. This is how I got it. Oh my goodness. Wie is oud genoeg om hierdie te onthou? Okay, kom ons kyk of kamera het gaan. Mense, geld, spel. Hierdie lyk vir my nou of dit voor my tyd gewees. Ja nee, so Sambo Bank is actually a bank. Oh my god. Ja nee, my ma sal weet van daai. Yeah. And so I remember playing this as a kid. We used to play it as a family. Oh, yes. And then I went obviously out of gaming and then Yes. through COVID got back into gaming and stuff because it just unites people. Exactly. And that's the whole thing. Yeah. En dan, okay, so jy sê, het jy ooit, as jy daai, ons check het gaan saambou, so as jy ooit saambou gespeel, dan het jy seker Monopoly later gespeel, toe Monopoly in die... Ja, kyk, Monopoly was in dieselfde tyd, maar dit was ons Monopoly. Dit was ons nuwe Monopoly. Catan. Ek het actually van hom gehoor by 'n pel vir my, kan net nie sy naam onthou nie, maar hy doen altyd die Catan goed daar by Comic-Con Cape Town. Ja. En dan dress hy altyd soos die Catan mense op en yes. Okay, een game wat ek nou actually raak gesien het en wat nogal explosive is, pardon the pun. So as jy net vir my kan of vir ons kan explain wat is Pass the Bomb? Pass the Bomb is a word association game or actually building words, right? You've got your hot potato. O my jene. Oopmaak. Wag. Okay, wag. Ja, nee. As ek niks merke op nie. Nee, daai is die demo. O, dis die demo. Okay. Right. So this is Exit. Yes. Sort of like, you know those people that like escape rooms yes. murder mysteries, whodunit type of thing. Ja, nee, This is a pretty awesome little game. You've got different
situation scenarios. And Okay. this is obviously So hy is soos Cluedo nie. Nee. Okay. Hy is concludes. So, So jy weet nooit wie het dit gedoen totdat jy by daai critical moment in die game kom wat maar die ding met hierdie is almal Yes. speel saam. oh Everybody against. so everybody is in on the mystery basically. Everybody is trying to exit this room. Okay. It's like an escape room. Okay, so escape room en Let's say. sien nou vang ek dit Maar so hier soos yes. this is a once off, but it's a nice longer if you sitting Yeah. today Saturday and hy speel. Jy meen is amper soos daai wat hulle wat is daai game man wat hulle so in Big Bang Theory gespeel het wat jy die man Big Bang het Catan gespeel. So. Catan en daai ander een wat hulle so gelei die dice gerol het man Dungeons and Dungeons and Dragons. Ek dink so. Ja. Maar anyways, Charles, it was regtig baie lekker om jou. No, it's fine. I mean, I don't know board games myself actually. I'm more into the action figures, the old McDonald's toys of die Funkos ook. So Charles, dit is regtig baie nice om jou te sien. Ek gaan jou nie verder ophou nie. Dit lyk of jy baie mense het wat nog hier gaan deurloop so. Baie dankie. Ek gaan vir jou tag op Facebook en vir jy gaan ook kan check hoe dit sê. Net so. Alright, thanks man.